Itina serikali kusela mubene wa kisomo kumya mwamulo amanyiwa on the class ya grade 10 kutoa skulu anabatena bisi mwamulo ndo oswa na uito balandini wa county Makueni amanyiwa alasi imo matena utonyi mande kwekumbelwa nevinda yomu ya kunyama kumana na kutawani maskulu mailasimika kwekala musini itina wa kwewa kana kwewa mekasio kaya maskulu matena bisi yukulio munene ni bisi weuma bala serikali kuoneka yati alimu ndo mwana sei ibinda yomu nondo wa kwethwa etitle sungio itina wa kwathana kisomo cha mana bala sei mande na kwekaila serikali elikelele Titus Matthew Munalo na ula ni mumandiwa wa grade ya 10 sukulu wa State House Boys kumata wa sub-county ambone nuende na kuikala musi kumana nake kwithiwa anatumiwa bisi wa sukulu wake manza changili miongo ele na imwe cia tamu wake le na bala uminete kutawa inge 14 cia tamu wambe ona itina wa serikali kwithiwa le umisie mwamulo ciana cionthe cia grade ya 10 idi sukulu na kwathana kisomo cha mana bala ndoto yake ya kusoma na kumya musi wothe nane iende na kwithiwa yo ndoto kumana nake kwithiwa atena mundu utona kumutethesya kumwibia bisi. Nilikuwa nasomea Kileleni Junior Secondary. Nikapata barua ya kwenda State House Boys. Nikaenda nikasoma half term nikatumwa. Sasa nimekaa nyumbani for 2 weeks. Sina mtu wa kunilipia fees. Matthew na ula wikala na usuo etina wanyinya wake kwithiwa akwatiwa ni mathina ma kiliko eweta kana ena mea ma kutuika automotive engineer hindi kwa oyu ende na kwikala musi atena undu ungi wa kwika wena aina ayumbula kana mabinda angine mako maana nzane kwithiwa usuende na utoni wa kuthi kumama ndia. Mamangu amekuwa she's not normal. Naishi na shosh ana uwezo wa kunilipia fees. Sometimes at lunch na langa tu na njaa. Hata kuna madada zangu wawili wako nyuma wanasomanga primary, wanasomanga tu akitumwa nyumbani. Shosho aking'ang'ana hata anashindwa kutembea. Usuwe wake eweta ndena utoni wa kuthiwuyane kumanthia esukuwe ayumbula kana mwesukuwe ekalite musie kwa ibinda ya siumo ile kuma zila sukulu cia bingo iwe nakani kana kakwa kamutukuwa ni bina ni wende na bo kina mbeza ya kutomeria nondo ni mukuu kalite ba ibinda siumo ile kada sukulu. Judith Muthoki na ula ni mutoi wake eweta ni wewe ateithila mwana ukumuea kabindane kala wona mwana wake aendete sukulu hindi ayithwa atena utoni wa kumutethesya ayikaila serikali ikabikia na kuvitukithia kisomo cha mana nongi kwitana mwana serikali yatwathie ta cie kana kisomo ikethwa asima tona ku afford lakini kila tikona ciana mbingi cie musi taka mwana ka kethirwe kaimbe ya ikona akakwa ikandie skulu ona kwata musini uate yona ngabika koyo isevya ni mandondo ikatethia ngaiwa lakini serikali itu ni marutavisie na muate yake ndushu Matthew no kwikala serikali na ndo mango ya ulauma kabikie na kuelikelela na kumutwa sukulu ne kana kumutethesya kuyanisya ndoto yake. Natamani tu nipate mtu wa kumsaidia ili niendelee na masomo yangu, nisaidie familia yangu. Hata si lazima nirudi huko State House Boys. Naweza nataka tu nisomee huko kwetu Makueni. Ripoti ya Bilingi wa Maboku makezione chata wa sub-county ambone kaunti ya Makueni. Titus Makao.